Muvhigo une wo lindelwa nga maṱo matsoko. Fhedziha Afrika Tshipembe vhana vhagembeli fhedzi dza u kona u swikelela muvhigo wa nga u dzhenelela vhaṅwe vhathu kha u vhusa lino shango. Muvhigo uyo u ḓo ṋekedzwa nga mudzulatshidulo wa khomishini iyo Vho-Raymnod Zondo nwakani. Minista ngomu ofisini ya Presidennde Vho-Mondli Gungubele vari hu ḓo bvumana fhasi sa izwi vhanzhi vhane vha ḓo wanala mulandu vha tshi ḓo lavhelesana na tshanḓa tsha mulayo. The Commission of Inquiry into allegations of state capture, corruption and fraud in the public sector, including organs of state, is scheduled to submit its final report to President Cyril Ramaphosa on Saturday, 1st January 2022. Watch the space. Cabinet anticipates that in addition to exposing the perpetrators of corruption, this report will also provide us with proposal to strengthen our system to prevent corruption. Vho Gungubele vari cabinet ya thuḓa na themendelo ya u hayelwa khombe kha lino shango. Mufarisa Presidennde Vho David Mabuza ndi vhone murangaphanḓa wa tshigwada tshine tsha khou ṱoḓana na nḓila dza u vhona uri Maafrika Tshipembe vha khou ṱuṱuwedzea u hayela. On the mandatory vaccine, no recommendations were tabled, and all we are looking at is the entire information on the implications of the mandatory stuff. You see, to say it safely, it's so clear to a number of us that you need a policy that encourages vaccination, and you need a policy that discourages cynicism towards vaccine. Azwiathu vha khagala ra lino shango li tshi ḓo vhewa nga fhasi ha nyiledzo dzi konḓaho kha ino khalaṅwaha ya maḓuvha matakalo. Izwi ndi musi minista vha tshi khou amba uri ikonomi i khou bvela phanḓa na u thengathenga nga ṅwambo wa nyiledzo dzo fhiraho.